Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Thank you ti nakikadwayo manan nga agbuyak ka nagdengeg. Kada iti drama tayo diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti baro manan nga episode diti drama abiyag ti tao? Makablawang pa Daronel Katabay, di Tabanog Sur, Bani Pangasinan, Jomar Silpaten, Cheryl Wakit, kan Homer Alamo. Kaya ti tayong tingaro dandanggan ti episode 402. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mangan kamutan, Rika anak ko. Imuna kamin anangan kan apong mo itay. Anyat masida. Tuyo anak ko. Tuyo manon. Tuyo la ka na yun ng tipas pasidayo. Ano san tayo pa'y laang Ta isumot nga rod ti pakaanayan ti kwarta anak ko. Ti ko nayo kit di imot kayo. Ni, saan nakasta anak ko? Mismo nga anak yu, imutan yu. Anyat klase yu nga inangay. Saan apod no day ta anak ko? No adda kwarta, gumatangak mat itinaimas apag sasangwan tayo kada apong mo. Talaga laang agipitak ita. Manmanumot ngamin ti gumatang itilakok anateng. Bayam, gumatangak to itinaimas asidaam inton bigat. Saanan? Makapawan ganas ti kastoy. Saan kumamot na kasta anak ko? Ar-aramidak mo't ti kabailak tapno di ka marigatan. Apay pimbanaw di anak mau. Di na kayat kituyo asidang ang tatang. Anya? Imot ka kung nanapaikit di kanyak Hay, di na mo tirigat mo so akasta. Ar-aramidak mo't ti kabailak tatang. An-ano sakti aglako, tapno lang ang adda aramatan na. Saan akong amangan itinaimas, tapno lang ang adda balunan na. Ngumapay akas jay matin. Ala, ipalawag mo lang taking kuha na anak ko. Dumting tutal daw ang awatan na ka. Sapay lang ko matatang. Nalakala para king kuha na ti mga isawag iti kasta. Nga ben, di na mo tirigat apag daldalanam. Tapno maipaay mo lang, dagiti masapsapol na. Mamigat ka pa, yapok. Sana na pong agrubata kun tagur urayin ni Erika iji balayda. Saan mo mabalin ang mapan ka iji pagadalan a dinamigat? Kasano no matalimu daw ka ijay? Awan matlat na imas asidaan ditoy. Di uman ngamin kanunungan ti kinaimot ni nanang. Saan anaimo tinanang mo, apok? Talaga lang awang kwartana. Ar-aramid na matpi, manti kabalan na para king ka. Sipod pimusay ti amam. Isaon ti timakdir nga amakin inakin ka. Adaw ti sakripisyo ni nanang mo, taplo makaadal ka, apok. Sapay kumata maapresyar mo. Day ta sakripisyo ti panpanakilyaw. Makantupay kat adun ti pagkurkurangan na. Saan adakkel ti matmatgidan ni nanang mo tapno mo mapok. Naglakla ko lang iti kumkumpurmay. Pasaray basay ti mapaglakwan lalo na duma. Iso ang maawatam kumabay. Apok. Nasapa ka mo't anagawed, anak ko. Wen ata tiniliwda kami tatang. Sapay may. Bawal ka no ti aglako iti nagpwestuan mi itay. Yeah. Ay awanon, inaladan ti kakaiso na alako. Unay. Ay, ipadas ko man ti makisarita kin ni Mari Luisa. Ang mga numabalin ko ti aglako iti ayan na. Makidisdisplin sa lang mo, day chay. Wen tatang, barang kaasyan nakmat ti akin ko iti restaurant apag disdisplyan na kadagiti lako na. Saan ang mabalin nga isardang ko ti panaglakok tatang? Mano atawon laangan kat agkulehon ti apuyo. Ala, padasim to nga rod akasarita anak ko. Padasem to ati makisarita ka ni Madam Helen, Mare. Ang damot pa'y kit di mabalin na pagpwestuam ijay. Adda nga ta inton bigat, Mare. Wun, Mare. Kasaritak to nga rod inton bigat. Barang kaasyan na. Agyamanak manan Mare Luisa. Awan nga min amok apagpwestuak, madam. Jakmet ka ba ilan ti agabang iti paglakwak ko ma. No manugot kayo, aglako ako mamot iti sangwanan ti restaurant yo.
Nalawa pa'y mutkit di dita. Mangyag kanto iti lamisaan. Ti pangidispleyam kadag iti lakom. Nukas na, umanugot kayo, madam. Mabalin ko ti aglako dito eh. Wan, okay lang kanyak. Agyaman naklaunay, madam. Awan anyaman na. Ano sa nyo lang tatalaga alimitado ti mabalin a pagdispleyan nyo. Okay lang, madam. Tinapatag kat adda. Tapno saan mi nga iliblibas ti panaglako mi. Narigat ti matiliw manen, madam. Anyat masapul mo, Gloria. Mabalin ti agdawat iti sabaw, madam. An-anwam ti sabaw. Pangaldawan mi ko maitigayam ko, madam. Oray basit la sabaw. Adda balon mi nga inapoy. Mala, mabit lang tekan ka. Ay, ungayam. No adaman ti maurnong abasura, wano subsobra dagiti customer yo dito restaurant yo, madam. Kat idulin nyo taalaag to. Para kadagiti aso mi kuma. Ayun, ado ti masaysayang. Mala, tay bagak to kadagiti staff ko. Agyaman naklaunay, madam. Mabit laang, tay bagak nga ikanda ka iti sidaan nyo. Uray sabaw laang, madam. Ay saan Nayunak iti karne kan nateng. Ala, saanan, ma'am? Awan pagbayad mi. Saan ko matapabayadan? Libre day chay. Oh, agyaman kami nga rod, madam. Uy, Gloria, anda gumatang itilako man natang. Pakilakwam man pa'y mare. Maulaw akmatan. Ha? Ala, apa yan nga eh? Tsaka mo, banog ko lang siguro da ito eh. Malang aron, idumog mo pa ang tap na makainanaka. Ang mga banog mong agpaiso daytan. Wan mare, mayat to no madamdama da ito eh. Nay, anya tayong yawid mo? Naggapoy ti restaurant ni Madam Helen, tatang. Anya? Dinawat ko ta sayang mat. Para kadagiti aso kunak. Ngam dinaan mo para kada tayo ti dadungan. Ay. Delikadon sa mo dahi tanak ka. Ang mga nunabang lusang. Bugwak dagito tatang. Sakon tulutwan manan. Kitain nyo dahito dakal a fried chicken. At dapay na inay nayo na karnit baboy, tatang. Sayang dagito'y numaibulbul lang laang. Mala, sikat ti makam mo. Lutuam nga raw na imbaga. Tatang, siyak ti makam mo amang diskarte. Sigurado ang maragsakan ti apo ko yun ako ha. Makaraman mo't laangan iti fried chicken ako nada. Ay, wala. Kalayon mo't piman na talbos ti kamuti ti sigsidain tayo. Nadamo may gatang iti tuyo isua. No kanayon nga daitad ni Madam Helen, saanan aparikot ti sidaan tayo, tatang. Anay ko, sumrumanan. Sumrute? Ay, dahito marikrik na ka. Asos? Kasla agbibinag ti kanawan asaka kan imak, tatang. Kan oray to'y makanawan nga ulok. Api nga ta kasla sumsum garak ajak maawatan. Kasla agbibinag. Asos? Agpakita ka lang ni ti doktaw. Ang mga nonyamot dito anak ko. Banog ko la siguro dahito'y tatang. Kanayon dahito'y amariknak. Ngam no iyan anak, maikat mat. Di ka magamin agpatpatsik apo kasta nga darikrik na. Awan dahito'y tatang. Gagangay laang. Inanalati ka sa pulak. Banog ko laang dahito'y. Nasaya at matasimangput ka nanak ko. Itay pa'y ngor-urayan ka. Apay manan aya. Adayin sangput ko ang naimas amasida para kan ka. At nakaluban dito yung kusina. Fried chicken, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti fried chicken. Ay, ko siyempre, ginatang ko. Addamot gayam kwartayo kat. Agtugaw kan, taag-gauak itiin na po'y mo. Sus na ngay. Awan mo't sus na. Ayun, dayta tinalipata ka na ko. Inton sumaron no agumatang kayo iti fried chicken. Complete wun nyo mata. Di adda pagsawsawan. Wunan ako, laglagi pagto dayta.
Di kag merienda, Mare Gloria. Mangal daw tamot laangan no madamdam, Mare. Ha? Agtip-tipidak, Mare. Agkuleyon ti anak ko. Sigurado adakkel ti gastusan mi para iti panagadal na. Kapag bingayan tangarudan atay suman abalon ko. Saanan? Kanayon laangan asyak ti ibing bingayam. Malaki din. Duwala ang tiginatang ko itagsapa. Taisula ang mati manayan ti kwartak. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Sapay la kumata dumtang to ti aldaw ama kasubadak mat. Sagay sa kayo, Luisa kan Gloria. Ha? Anya day ta, madam? Kay kan Shanghai. Kasangay ngamin ti anak ko iti kalman. Iso analagip ko tinangilasin iti para kada kayo. Ay, agyaman kami, madam. Awan na nyaman na. O ala, kaninyo. Naimas na ita. Agpili kayo ano, dati natang akayat yo, madam. Itag mi iti libre kada kayo. Wan nga rod, madam. Agpili kayon. Fresh dagita. Ay, saanan. Ila ko yukit di. Ta isupay ti mapaglakwan nyo. Oh, ape adi mo ka ng tiintad ni Madam Hilda kadata. Nabsugak pa'y, Mare. Yawid ko lang ang dayta tapno adda ka ng ti anak ko. Anya? Sigurado ang maragsakan day chay. No adda isang put ko akanin na. Grabe matikas ta sakripisyong para iti anak mo, Mare. Talaga akasta, Mare. No may saka nga ina, aramidam ti amin para iti pagragsakan ti anak mo. Kunak man no nag-enroll kan, apaw. Ay, pagpampanunutak pa no agenrola ko no saan, apong. Madanaganak ngamin. Anyat pagdanagam. Amuyo mo to ni nanang. Amangan no kumaro man ng tikinaimot na. Kat di na matakdaran ti imbaga na nga iso ti makaamo iti magastos para iti panagadal ko. Saan mo't nga imot ni nanang mau? Italaang mo't asim mingpot. Amo na ngamin agumura akan kwa na no di na itad ti kayat ko. Ulay kan ay apaw. Aginrol ka kikding. Uray ti public apagadalan. Tapno sigurado ang makaturpos ka. Makitan to, apong. Mangal daw akon. Awan ni Mari Luisa ita dito'y paglaklakwan mi. Iso asyaklak kan ti mangan. Mabain akon ang mapandumawat iti sabaw di ta restaurant ni Madam Helen. Iso asida kung ti ginatang ko itay a fish cracker. Ay na, nabsugak. Nagimas di kinan ko di restaurant. Eh, inakman pa kiti agpag na. Agore ka. Kasla ni nanang di mangmangan iti sango di bangir a restaurant. Asit kak man. Ngamtsak agpadlaw. Anyat gatangan nyo, madam. Sir, lalakalaan kayo natin alako. Bumatang kayo. Daychay, nalpasan anangan ni nanang. Apay akas to'y matantiriknak ang nakakita iti langana. Fish cracker laang ti sindana. Pumanawak dito yan. Kaslag kapsutak. Bigla ang nakarik na ak iti asi iti inak. Oh, agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ko. Kumusta mo ti panaglako yung ay? Kaasi ti apo. Naibus manen. At damanen balon mo inton bigat. Oh, at iti kwartam. Tapno adda pang restaurant mo. Ay, saan na nanang? Agbalo naklatan itiin na po'y kansidaan. Tapno makatipid tayo. Ha? Makonsensya ak ngamin. Agkakaimas ti sidsida ki di restaurant. Idinto tada kayo. Fish cracker lang ti sidsidaan nyo. Ha? Anya a fish cracker. Saan mo't nagimas ti sidsida ak iti paglaklak wa kanak ko. Pasig nga rod a karne. Di kayo naglibak nanang. Nakita kayo itay aldaw amang mangan a fish cracker ti sidayo. Di kayo ninasitkan. Tamakasang sangit ak iti amang buy-buya kada kayo. Ay na, di ka maasyan kanya kanak ko.
Tanaira na laeng dayjay. Pasensya kayo na. Maawata kitan ti amin. Bala, igaid mo kit di ti panagadal mo. Diyak kayat nga agregat ka matakas kanya anak ko. Narigat ti saan ang makaadal. Nang runa no nakurapay ka laeng anak ko. Congratulations, anak ko. Congratulations, apaw. Kamaudyanan na. At damot lang ti degree holder iti pamilya tayo. Gapuday ta iti ado a sakripisyo yu kanyak nanang. Apong. Anyat kayat mo a regalo, anak ko. Saanan nanang? Igatang yukit di bagas. Ta sa anak pa'y ang makapagtrabaho ita. Masapul nga ag-board examak pa'y. Alangarod, tayurnungan tayo ti busbusan para iti panag-board exam mo, anak ko. Mare, kumusta nga ti board exam ni Rika? Ay na, kaasi ti apo na ipasana mo't mare. Ay, wow! Ay, saan nga roda na masapol nga aglako ka dito'y amare? Maglako aklat ta, Jakmat kayat nga ipanamnama amin iti anak ko ti masapsapol mi ijay balay. Sigurado adi na kantumot la palubusan ng dayjay nga aglako. No makasapol iti trabaho na. Naawat ako, nanang. Adan pagtrabahwak. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Kablaawan ka. Sana na masapol nga aglako kayo. Agrelax kailangan diti balay. Ay saan agtrabaho aginggat ka ba ulak? Napigsaak pa'y mo't. Awan mo ten pagadalan nyo. Agrelax kayo. Tasyak mo ten ti agtrabaho. Saan kumaanatangkan ti ulo yun, nanang? Saan akon nga aglako iti sangwanan nyo, Madam Helen? Adda ngamin ipatpatakder ti anak ko asari-sari store ko. Kat dayjayan ti bantayak. Kasta aya, husto tapno saadan masapol magmagna ka nga umay itoy. Saan ka pa yan nga agbagkat itinatagsan? Wan nga rod, madam. Amok ti sakripisyong para iti anak mo. Katita, nagbaliki kayon. Pagyamanak una iti Diyos, madam. Gapo iti tulong kan panarabay na kada kami. Nanang, kasangay mo into no may alawas. Anyat plano mo ngay. Saan ba't amasapol nga agselebrar tayo, anak ko? Isupay agastos dayta. Maminsan laang matiti makatawan. Uray pay. Ay na, amumatay na mo na po. Narwam itirigat. Iso adi na kayat nga damasay-sayang a kwarta. Saan asayang dayjay, nanang? Taparamat kada kayo? Ala, makaamu ka nga rod, anak ko. Basta siya, numabalin oray saanan. Agkararag tayo latan. Basta agluto tayo iti pagsasangwan, nanang. Ayaban tayo dagiti kakaaroba tayo. Tapno ada kadwami ken ni apong amang kanta iti happy birthday kada kayo. Nay, papanamri ka. Parbangon pa lang nakasukat kan. Inak makitsenda iti lutuan tayo para iti kasangay ni nanang apong. Ha? Ay, umayak mate. Tapno ada kadwam nga agbitbit. Ay saanan, mabanog kayo lang. Basta sumurutak. Napigsak pa mate. Kan exercise ko na. Nakasangpot tamot langan dito balay apok. Hanggang din sapay mo nakaring di inam. Ni, itaman pa'y anaaldawan abimangon. Amang ano adamat ijelikod. Sibsibugan naman siguro dagiti masetas na. Naggapuak ijay. Ta ijay ridaw ti kusina tinagnaak asimbrag. Awan mo't ijay. Ingka man kitaan iti silid na apok. Mabit lang nga rod apong. Apong! Ninanang! Ha? Ay! Apay! Ninanang! Nagasalungay-ngay matan! Gloria! Gloria! Agriin ka! Gloria!
Apay, anyat na pasamag keng ka. San sabutan nga agang sa po? Itaray tayo ni hospital ni Nanang! Nanang ko! Apay ngay alinibasan na kami matan. Apay ngay bati na kami. Gloria, anak ka. Kasano pa yung makasubadag ka na kayo, ita? Pinanawan na kami, matan. Mangrugrugiyak pa lamang sulsul nit itinagkurangag ka na kayo. Kapuidag ka kamadi ngayong pagpakita kiti kan labas. Pinanawan na kami, matan. Nanang ko! Pagkawanan ko ma! Ipatpatag kayo, unay, Nanang! Di mo guraan dagiti dadakkel mo no di da maipaay dagiti masapsapol mo. Imbes agurami da tulungam kit di ida babaan ti panagsingsingpet ken panagtulnog mo kadakwada. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan di drama tayo. Biyang di tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay ka ni sagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.